Kulungile-ke namhla esikoleni sethu sika grade 3 sifuna isikhathi esizayo loba esedlule. Isikhathi esizayo loba esedluleyo. Sezwanani? Lapha sifuna ukukhuluma ngezikhathi, izinto ezenzakala kuzikhathi ezitshiyeneyo, isikhathi esidlulileyo loba esizayo. Nxa sikhuluma ngesikhathi, sikhuluma ngezinto ezingakenzakali isikhathi esizayo. Akukenzakali. Njengokuthi sithi thina kusasa sizabhala imhloliso. Kusasa sizabhala. Ibala elithi siza lisitshengisela ukuthi lokhu kunjani, akukenzakali, asikakwenzi. Sezwisana? Kodwa singathi izolo sibhale imhloliso. Izolo sibhale imhloliso. Sitsho ukuthi sekudlule, sekwenzakele. La ngifuna ngizalinika ibala elilodwa. Ibala lelo wena liqondise, uzizwele umutsho wakho ukuthi ngokwenzakeleyo yini kumbe ngokuza kwenzakala. Siyezwisisana? Kusasa, kuviki ezayo, kunyanga ezayo, kumnyaka ozayo, akukenzakali. Namuhla ntambama sisuka la, akukenzakali. Kodwa izolo, kuviki ephelileyo, kunyanga ephelileyo, kumnyaka ophelileyo, kwedlule sekwenzakala. Asilaleleni-ke lo umutsho, siwuqondise ngebala eledluleyo kumbe lingakenzakali. uMandisi amathenesi amhlophe emini. Ibala esiyalisebenzisa lapha ngelithini? Ngelithi gqoka kumbe ubegqoke. uMandisi gqoka amathenesi amhlophe emini. Akuzwakali kuhle. uMandisi ubegqoke amathenesi amhlophe emini. Kutsho ukuthi lokhu kunjani? Kwedlule. Yikho sikhetha ibala elithi ubegqoke. Sezwanani? Right. Unmute yourself. Right. Okulandelayo njalo asilaleleni. Isenzo libala lisitshela ukwenza ulutho. Isenzo. Lungisa isenzo lesi esisemayeni ukuze sitshengise isikhathi esizayo okungakenzakali. Abadlali bonke kusasa. Kumele silisebenzise ngelithi buya. Esiliqondiseni. Siyathini Mel? Abadlali bonke kusasa. Buya. Eliqondileyo ngelithini?
ngelithi buya kusasa. Abadlali bonke buya kusasa. Siyasebenzisa elithi. Unmute yourself, Mel, unmute. Thatha ifoni khangela. Vula su. Ye. So right. Mtshelanini asebenziseni ibala buya. Abadlali bonke kusasa asiliqondiseni elithi buya. Kumele yebo, Michelle. Abadlali bonke bayabuya kusasa. Baya. Asifake nelinye kuya. Liphe lizangena. Sithini? Hayikhona baya, but kodwa siyathini? Mel. Khuluma Michelle, mkhuluma. Abadlali bonke Bazabuya. Baza buya kusasa. Akukenzakala. Khona kuzenzakala. Bazabuya. Uyakuzwisisa Mel? Mel, uyazwisisa? Bazabuya kusasa. Abadlali bonke bazabuya kusasa. Mel, unmute yourself. Khangela ifonini yakho. Mel, angikuzwa. Ya. Kulungile. Khathesi wokhangela la efonini yakho. Sengikuzwa khathesi. Lapha ke unkosana dash inkomo lonyaka thenga ibaleli asifundisendele lithi thenga. Unkosana dash inkomo. Yebo Mel? Uzathenga. Yeah, very good. Uza. Unkosana uza thenga. Ngoba kukona lo mnyaka akukedluli. Kona lo umnyaka akwedlulanga. Umfana dash kuhle nyakenye umnyaka ophelileyo. Dlala iliphi ibala eliqondeyo lapha? Yebo Mel? Umfana uzadlala ngaphela. Nyakenye unyaka ophelileyo. Dlala unyaka uphelile. Yebo Mel? Umfana uzadlala inyanga ephelileyo. Uphelile. So kunjani lokho? Udlule sithe uza akukedluli. Umnyaka ophelile ukudlula. Sebenzisa liphi ibala? Dlala. Sebenzisa liphi? Kudlule. Unyaka ophelileyo. Siyathini? Michelle. Dlala. Ibala elisisebenzisayo ngudlala. Siyathini? Yebo Michelle. Sizathi umfana uzadlala. Kudlule. Okudluleyo sithini? Uza Michelle sithe uza uvikezayo kunyanga ezayo. Kodwa unyanga ephelileyo, unyaka ophelileyo. Siyathini?
umfana dlala kuhle nyakenye kudlule siyafaka liphi ibala? Mel siyathini? Uzadlala. Uza kakukenzakala lokho sokwenzakala ukwadlula. Mel siyathini? Siyathi umfana unjani? Udlule. Ubedlala. Umfana ubedlala. Ubedlala. Yazama Michelle ngiyakuzwa. Siyathini Mel? Unyaka ophelile sokudala. Ngo-2019. Into eyenzakala kudala khonale. Siyathini? Umfana. Yebo Mel. Ubedlala unyaka ophelile. Umfana wadlala. Umfana wadlala kuhle umnyaka ophelile. Udlule lokhuya wakwenza. Wadlala. Angitsho? Yes, siyathi umfana wadlala. Asithi kwenzakala khathesi. Ube udlale ekuseni. Siyathi umfana udlale. Udlale. Kodwa kunamuhla. Unyaka ophelileyo wadlala. Ngizathanda balelanini anti lizazazi indawo zokubhala. Imicho emibili uzikhethele lakho ibala ngizakunika ibala. Ubhale okwedlulileyo lokuza kwenzakala. Ngebala elithi luma. Nanti ibala. Kwedlula lokuzayo. Sebenzisa bhala umutsho uzasingisa ngebala elithi luma. Nanti yaqala siyalibona? Siyalibona? Yeah. Bhala-ke imithi. Yeah. Okwedlulayo lokuzayo. Bhala khathesi ngifuna ungitshengise manje. Bhala amabala amakhulu uzangitshengisa wenze nje umutsho wakho. Bhalani. Okokuqala luma kwedlula. Okwesibili luma kuyeza akukenzakala. Sibhaleni masini. Asibhaleni Mel, subhalile. Subhalile. Ungabhala ungitshengise uthi ubhalile ngifuna ukuletha uthi. Asibone. Luma okwedlulileyo. Luma okuza kwenzakala. Ubhaleni Mel. Ngitshengise. Ubhale Michelle. Okwedluleyo. Ubhaleni masinya. Okwedluleyo siyathini? Asiboneni. Asibhaleni masinya. Sathini? Ngitshengisa Michelle. Okwedluleyo. Bhalani masinya. Luma. Siyathini? Kwedlule okuzayo. Yebo Mel. Umfana lwana Sathini? umfana lwana uzakhuluma. Uzaluma. Yes, kuyeza. Okudluleyo Michelle. Siyathini? Umfana
Ubeluma ithambo izolo. Ubeluma ithambo izolo. Yebo. Umnyaka ophelileyo siyakuthi ye qondile sibili bekuyizolo kwedlule ubeluma. Ngasikhuluma ngomnyaka ophelileyo ke siyakuthi umfana luma umfana umnyaka ophelileyo siyathini? Yebo Mel? Umfana ubeluka ithambo unyaka ophelileyo. Ubeluma iminyaka ophelileyo. Ubeluma izolo seduze. Iminyaka ophelileyo khatshana siyakuthi. Siyathini? Siyathini Michelle? Waluma kuba kudala. Waluma. Nanka amabala. Asikhangeleni. Uma wa khangela Michelle. Luma uza luma. Siyakubona? Right, sisemathethelweni fanele awena. Nikaneleni. Nika awakho amabala Michelle. Okwedlulileyo lokuzayo. Michelle. Thunga. Ye, lithwani? Nikela kwibala. Thunga. Ye, khuluma okwedlulayo lokuzayo. Siyathi ngothunga Mel uthe thunga. Siyathini? Okwedlulayo lokuzayo siyathi yebo Mel ngothunga. Unkazana ubethunga ijini yakhe. Ye, nini? Izolo. Ye, izolo ubethunga. Kuhle. Michelle. Okuzayo. Utheni? Okuzayo nguwothi osinika uthunga. Awumsebenzise ngokuzayo. Ngimsebenzise ukuzalo. Ye, okuzayo ke. Umeli uthe uthunga kwedlule sesifuna sebenzisa uthunga okuzayo. Uthunga. Unkazana. Inkazana uthunge. Uzathunga. Angithi sithe uza umsebenzisa nxa kusiza nanka amabala. Waluma uza. Okuzayo uza. Okwedluleyo wa. Okuzayo uza. Okwedlulileyo wa. Ayesebenzise lamabala. Wa uza. Wa uza. Bayithe lokucina thenga. Asebenzise nini? Uthenga. Thenga. Okudlulileyo lokuzayo. Mel siyathini? Thenga. Baba wathenga inyama. Michelle? Yes. Wathenga inyama. Ye. Very good. Wathenga. Okuzayo Mel khiphi ungadli. Mel khiphi irule emlonyeni. Ungadli kungcolile. Thunga okuzayo. Thenga. Kwani Mel okuzayo. Khipha emlonyeni ungafaki emlonyeni. Yebo. Ubaba uyethenga. Uza. Ngithe uza. Sebenzisa uza. Uza. Siyathini? Ubaba uza. Michelle? Ubaba
Ubaba uzapheka inyama. Ubaba uzathenga inyama, sebenzisa uthenga. Uzathenga, wathenga. Uzapheka, wapheka. Uzakudla, wadla. Akukenzakali. Kulungile-ke? Kanti isifundo sethu sanamhla siphelela lapha. Libhale besethi lingabhala lingenza njalo angithi. Bese linginika-ke ngizakhipha njalo egroupini. Ngizacela kubomama ama-email address abo ukwenzela ukuthi esesisiya kwenye njalo igroup lapha esizafica khona imisebenzi yethu siyiphendule khona. Okulula kakhulu. Angithi ngiyabonga okwanamuhla. Salani kuhle. Bye.